Il-kumpanija internazzjonali Kelix Bio bdiet taħdem għall-ewwel darba f'pajjiżna b'investiment ta' 48 miljun euro. Il-kumpanija li tispeċjalizza fil-farmaceutika fetħet il-bibien tagħha f'Ħalfar u mistennija toħloq 100 impjieg ta' kwalità speċjalizzati fix-xjenza. Hija tispeċjalizza f'mediċini għal pazjenti tal-kanċer, id-diabete u mart respiratorju. It-tnedija ta' dan l-investiment sar mill-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli fil-preżenza tal-kap eżekuttiv tal-kumpanija Hossein Sidi Sayed li ddeskriva lil pajjiżna bħala wieħed mill-aqwa fejn wieħed jinvesti. Il-Ministru Dalli qalet li apparti l-investiment dirett f'pajjiżna li eventwalment hu ċertifikat għal pajjiżna dan imur id fit mal-viżjoni tal-Gvern li joħloq ċentru tal-biofarmaceutika fil-Mediterran. L-investiment ta' 48 miljun euro ser imur biex ikunu żviluppati mediċina ġenerika li tkun bi prezz iktar baxx u li tista' tintlaħaq minn iktar pazjenti, inkluż pazjenti tal-kanser, diabete u anke mart respiratorju. L-an ta' Kelix Bio hija li tmur fis-swieq bħal huma s-swieq Afrikani u anki emerging markets. Dinja t-tip ta' industrija li qegħdin inħarsu lejha biex noħolqu karriri ta' kwalità. Hawnhekk qegħdin nitkellmu madwar 100 karriera. 100 karriera ta' nies li jrid ikollhom in-know-how ukoll f'dawn is-setturi. Fil-preżenza tal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia, il-kap eżekuttiv ta' Kelix Bio Hossein Sidi Sayed qal li l-kumpanija ddeċidiet li tibda taħdem minn pajjiżna għal diversi raġunijiet fosthom il-qafas sofistikat fil-farmaceutika li eventwalment iwassal għall-approvazzjoni mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u kif ukoll il-pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżna fost oħrajn. We bring in sophisticated medications to nations that need them at a differentiated cost, essentially. And then, obviously, we came here because there is an attractive IP regime that is offered to generic manufacturers like ours. And last but not least, we were encouraged by the access to talent that resides here in Malta for an industry like ours. Iżda fuq kollox il-klima ekonomika ta' pajjiżna tagħmilha aktar faċli sabiex kumpanija ġdida tinvesti għall-ewwel darba f'pajjiżna. I cannot think in this part of the world of any jurisdiction that offers such incentives for investments, particularly investments in the life science sector. So the Malta Enterprise Organization has gone out of its way to essentially facilitate this investment, but also give us access to a suite of incentives or a suite of measures to make our life easier in Malta. So most definitely this is the right place to be.